Hello guys, I'm nan so be barber te kibu gonna hop kore ase. Achizo moe jakali bra aigena yede present yede aigena ase boy ase. To amnegan gi pre modam mangebo nimidi moe ahai ase amnegan sai da gibi kinya la condition ase thumbnail de saina anis namugan nya po ase. To IBC series wina bimawina man yede aigena ase. Hatin pura nya takpi hiliro na parigena perabo na parigena nya ase magan othai gena hi lojai othai gena anibo nya bisi duk paina magan ina pose amne bi pre gura ke na mota puri dibide kuina magan ina duina ahe se video amian sai de gibi hospital de noile treatment de bi lojai se tan napari bo kwa nimide napara nimide ide aigena Aboi press de ide aigena ase jakali ba aigena magan ina pose neru khigina amnia la pre mota mangebo nimide magan aigena ina pose tai etia majore alop rest kore ase hatin bikha aro ifale du jaga de aro ifale iniga bisi bikhaina series wigena khalobi nai nakhai nya pose amian pre kura ge mata kure tibide guna do ani ase kutila se gule man Shalom Orphanage ekta orphanage home la ase dai de bisi ina hawani mile man treatment de monde bi lu jase ina hoina admit kurina daise ina hoina olaina yede man pre home de aigena ase hoina ningen sob ke bi to kuidi se pre kura ge mata kure tibide hoina nya boss 1 June bahi sawol napari 3 June jajun bahi tagi sawle bari ase na pisi dukte ase de kuna pre gura ge mota kuri dibi kuna do request kura la video de na ase thank you